Mathaa manini thutha wa kiama kia Manathi kuruta mutatara wa uria mugomo wa Manathi ugutabanio makaunti-ini thutha wa ihinda ria mukana wa kuiga miro yao thi kuri ministry ya riba na thirikari cia kaunti guthira. Ministry ya riba ni itite giikaro na kiama giki niguo kurugamia mugomo uyu. Mucemanio uyu githaganio kurigiriria motungata ma urigitani gutharara kaunti-ini 18 rucio hari kaunti 23 iria Manathi acio matanyitwo kuiga miro yao thi. Ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro ministry ino yugite itemi-ini ria kurigiriria muingi gutagika ugetha motungata ma ugima wa mwiri nindiramuria mugetikira gwikinya giikaro-ini kiria githaganitio kwariria mathina maria maumanite na kwaga kuigio kwa wiguano wanyu na thirikari cia kaunti. No kuringana na mwandiki munene wa kiama giki Seth Panyako uria wirumite kinino nginya mugomo uyu wambiririe, imwe cia kaunti iria Manathi megukorwo makiiga miro yao thi gugikinyiria thaa thita cia utuku wa umuthi ni hamwe na Nyeri, Nyandarua, Nairobi, Githumo, Kitui, Kisii, West Pokot na Trans Nzoia gatagati kaingi 10. Naguo muthenya wa gatatu ga kiumia giki ari tariki 3 motungata maya ni magatharara kaunti-ini cia Kiambu, Homa Bay na Marsabit. Kaunti icio ingi igitanywo kuingira ndari-ini kuringana na tariki iria ivangiirwo. Kuna kaunti, serikali za kaunti ambazo zimeahidi viongozi wetu kwamba zitalipa mwezi huu na wameweka mkataba ambao tumekubaliana nao. Kwa hivyo tunasimamisha mgomo ambao ulikuwa uanze kwa hospitali kwa kaunti ambazo zifuatazo: serikali ya Mandera, serikali ya Vihiga na ile ya Tharaka Nithi. Ihinda-ini riu Panyako agiteaniria riboti cia ati kiama giki nikio gikoretwo gigikururia hari mihango ya miario na kamiti iria yathugundirwo kumaiguithania na thirikari cia kaunti, akiuga kigina ni kiarekereirio no ndu uria mutigaru no marei gutabanio niguo kurigiriria mugomo. Hii vile tumeanza, tunawaambia hii itakuwa pambano ya mwisho. I am telling you, I have no powers to call off any strike. The power to call off any strike I have given back to the members on the ground. They are the ones to advise me that sasa hapa katibu tumekubaliana tunataka you call off this strike. But anybody expecting me to start sitting in Nairobi in meetings and discussing, the COG is not an employer. Council of Governors is not an employer. Murugamo wake ugiukona thengia wa ihoya gwikio ni speaker wa Senate Ken Lusaka na senator wa Bungoma Moses Wetangula kuri kiama giki gitikire kunanira njung'wa na thirikari cia kaunti niguo kurigiriria mugomo. Hakini Kameme TV, Jeta Kamau wa Mwangi.